Sanibonani, welcome to Khanyile Academy. Kule video sizofunda ngoku-factorize i-different of two squares. So i-different of two squares siyisebenzisa uma kuwukuthi sinikezwe ama-terms amabili ama-perfect squares ano-minus phakathi naphakathi kwawo. Lawo masinikezwe ama-terms akanjalo ahlezi ezofactorizeka ngokuthi sivule ama-bracket amabili ebese siwafake khona lama-terms womabili bese sifaka u-minus kwelilodwa i-bracket sifake u-plus kwelilodwa i-bracket. Akunendaba ukuthi alandelana kanjani-ke ama-bracket as long as eliyi-one kuno-minus elinye kuno-plus. Yeah, so ukuze ubone ukuthi iyasebenza le method, ukuze uyisebenzise le method kumele kube ukuthi ama-term wakho womabili ama-perfect square. Ukuthi ama-perfect square kuchaza ukuthi uma uwafaka kwi-square root uthola i-term ekahle, hhayi i-term ezoba u-root A or u-two root A. Kumele kube i-term, inamba e-solid engenayinkinga. Senze ama-example or sibuke u-x squared minus 9. So isitep esesilandelayo lana siya-check ukuthi ngabe ama-terms wethu womabili ama-perfect square yini. Siyathola ukuthi singayishintsha le expression ibe u-x squared minus 3 squared ebese kukhona u-minus yini phakathi kwalama-terms. If bekukhona u-plus le rule beyingeke isebenze, so isebenza makuno-minus kuphela. If kukhona u-minus singayisebenzisa-ke i-rule i-rule ethi a squared minus b squared is equal to a minus b a plus b. Bese sizoyifaka lana shuthi-ke lokhu i-rule yethu izobe ithi u-a wethu ulingana no-x, sifake u-minus, u-b wethu ulingana no-3, sibuye senze i-bracket lesibili, u-a wethu alingane no-x, sifake u-plus kwelinye i-bracket, u-b wethu alingane no-3. Sesiyi-factorizile-ke kanjalo-ke. Singakhohlwa ukuthi masi-factorize sisuke sicazulula i-expression ukuze izoba ama-terms esizothi masiwa-multiply-anisa asibuyisele emuva kwe-original expression. So uma ngabe si-check ukuthi-ke i-answer yethu i-right singayibuyisela emuva ngokuthi siyi-expande, si-times-anise, siyi-check nje ngamabomu sithi x times x izoba x squared, x times 3 kuba plus 3, x minus 3 times x kube minus 3x bese minus 3 plus 3 kube minus 9. Lawa ama-term ama-like terms and ayakhanselana abo-0, shuthi kuzoba x squared minus 9. Ngaleyo ndlela le iyafana nale, shuthi siyi-factorize kahle. Sibuye senze i-example yesibili, sino-x squared minus 36. I-rule ithi a squared minus b squared is equal to a minus b, a plus b. Also siya-check ukuthi ngabe siyakhona yini ukwenza aba ama-perfect square ama-terms wethu. Sino-x oyi-perfect square, sibe no-minus. Lo minus ubalulekile, if kuno-plus asikhoni ukusebenzisa le rule. Also si-check i-term yethu yesibili, u-36 uyi-perfect square mangabe u-6 squared uyi-perfect square ngaleyo ndlela. Shuthi i-rule yethu iyasebenza ngaleyo ndlela-ke sesizoba no-x minus 6 kube u-x plus 6. Sesiyi-factorizile-ke. Siqhubeke
Siyofactorize eyesithathu, si-check-e sino sino 4x squared minus 81. I-rule ithi a squared minus b squared is equal to a minus b, a plus b. Ngaleyo ndlela-ke siya-check ukuthi kukhona u-minus yini. Okay, ukhona u-minus phakathi kwalama terms wethu wey-two, bese si-check ukuthi ama-perfect square yini. Yes, ama-perfect square. U-4 ulingana no-2 squared, u-x alingane u-x squared uzoba i-perfect square yakhe u-x. So sesiba nento ekanjena minus u-81 uzoba ne-perfect square ewu-9. U-9 squared uzosikhiphela u-81. Bese-ke ngaleyo ndlela-ke i-final answer yethu u-a wethu uzobe elingana no-2x. Sizofaka la sithi minus u-b wethu alingane no-9. Sibuye sithi u-a wethu alingane no-2x, u-b wethu alingane no-9. Sifake u-9. I-final answer-ke lena. Siqhubeke ngakanjalo senze eyesi-4. Siyabuya i-rule ithi a squared minus b squared is equal to a minus b, a plus b. So ngaleyo ndlela siya-check ukuthi khona yini u-minus phakathi kwalama-terms wethu oyi-two. Yebo, ukhona u-minus. Bese si-check ukuthi ama-perfect square yini. U-5 uma u-25 uma umfaka square root sithola u-5, shuthi i-perfect square yethu izobe ku-5. U-m squared uma ngabe u-5 square root uzobe u-m, perfect square yethu u-m. Sifake u-all squared minus u-16 uma umfaka u-square root uzothola u-4, shuthi i-perfect square yethu u-4. U-n squared uma umfaka square root uzothola u-n, bese uthola u-n kwi-perfect square yethu. So sesifaka u-squared kuyo yonke leyo nto. Sibuye sithi le nto seyikwi-form ka-a squared minus b squared, shuthi sesingayisa kule form. Sesizoba u-a wethu alingane no-5m, 5m, minus u-b wethu alingane no-4n, 4n. Sibuye sithi sikule side u-a wethu ulingane no-5m, 5m, u-b wethu alingane no-4n plus 4n. Sesi-factorizile-ke i-final answer yethu iyona lena. Usibuye sesizokwenza eyokugcina lana. Lena-ke yona ngithande ukufaka nanoku-factorize by a common factor just for ukunikhumbuza. Also kulena-ke esiphinde siyibhale i-rule a squared minus b squared is equal to a minus b, a plus b. Also kwi-step sokuqala lana esizosenza siqala i-expression yethu ithi a squared all bracket a minus 1 minus 25 bracket a minus 1. So i-step sokuqala sikhiphe i-common factor a minus 1, a minus 1, sivule i-bracket. Uma ukhipha a minus 1 kusala u-a squared lana. Uma ukhipha u-a minus 1 ngala uzosalelwa u-minus 25, minus 25. So phakathi kwale bracket sesinento efana nalena u-a squared minus b squared. So and kuno-minus phakathi kwawo. Bese siya-check ukuthi yenzeka yini i-perfect square na. Shuthi sino-a squared minus uma ufaka u-25 and square root uzothola u-5, shuthi u-5 i-perfect square yakhe. Sithi squared
kanjalo ebese-ke sesiyabuya la ezansi sehlise lo a minus 1 njengoba enjalo, bese siyabuya sizoyibhala kule fomu-ke manje usezoba u-a wethu u-a, u-b wethu abe u-5, so soba no-a minus 5. Siphinde sibe u-a wethu usho ukuthi u-a, u-b wethu abe u-5 sibe no-a plus 5.